ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makitam ka di ti doon sumungad. Ay na, nagwapo na unay din naka-long sleeves iti stripes a blue and white. Anya ko mano nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray maditi ugali na, basta nataan? Ano tinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. Aha, no way! Malo! Conrad, adda do anak katugaw iti may sa alamisaan. Ijaytan ang makitugaw. Babalasang sama dagajay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Amang ano tay kunada abalasang idikalman. Rugyam man ang tikinapilyom. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom, adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Isu-asukatam, tapno da thrill na. Uy, maditikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumet at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglua. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Uy, di ka butbut ngayon, Pars. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa amanurat. Hi, beauties. Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay iti lamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siya gami gari. Ket isumat ni Conrad. Ti alalay ko. Alalay pa ikit din. Bakla ka di, kaadda pa'y alalay mo. Babaeng sama ti amok nga adda alalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang nga ka di nga alalay? Ay, hoy friend, apay adi ka matagtagarin. Dumdum nga iti saritaan nyo. Alangan mo't abo malaetak. Kaslada kami ti performer. Kasi kami ti audience. Anya ti makunan, kadag iti kinatable ta. Adatartarabitap di agnagan iti malong. Ha? Nalay nga makirabak. Ni nga Vanessa. Dasing patunay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni malo akasarsarita. Nalaing ang makirinabak. Aywan gayan. Di tamot na damagan ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni malo. Ta nakabado iti puraw. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamot ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment a paggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa asiningir ka? Nagawid namin dagiti kadwak iti balay. Dag may saka nga rod iti mansion mo? Sumangpat damat kat diinton malam. Awan samat duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan iti basar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabi, gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Kasigurado nga adda itad mo. Pilya. Ala, inta nga roden. Oh, beauty. Si kama ti masabat ko.
Uray si kamot, pogi. Api nga da ka dito eh. Papanam ka di. Saan kamot nakapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan nakinita dagiti trabahador na kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes, adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalek dagiti dadakkel na, idi napanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat lang tamat, iha. Saan akayat ikabsan mo nga agawid kami dita? Ang mamatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Buwan nga, Rod. Na kami latan ti agtin pinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumikum-akmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, Chay. Mala, aginanakang garudan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam, parts. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Apay kumanubak nang. Ay, sabalin sa daytan. Diyak nakaturturog anang pampanunot, pare. Imbaglakid din tawan sa ko ita iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka, saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak, pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Adda ka matgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mat nga aldaw ti pakadak. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Wain, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasa nga pa idinagyanak kada Sir Isaac, kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saan na balasa nga, tabumangat kan? Ay, dita ka man lang, tamapanak pa'y dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company, dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam daan. Ijay pa nga ron apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaadan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mo di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga, Rod. No kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat arman. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan duwadang arman. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaadwa. Ay, ibagakin ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitan ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Awan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko ngaminan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manin ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga ro din tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat-pat yan dayjay? Ang mga nulukon na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti magbagana. Sinagutan na klaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat-pat yan dayjay agari? Luklukon na kalaang. Uray siya, inikanak mat idikalman. Identod kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit? Apaya kas na masurun ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na, kat isulaan ti maikan. Kaslakas nga rod ti maawatak. Saan mat siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni may ka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasinged nga aggayam da Vanessa ken Malu. Namamuda iti kantin ti duang aggayam, adagari ken Conrad. Iti damo a panagkita dagiti upat, adda na idumduma anarik na ni Malu ken ni Gary. Iti maysang aldaw, sinagutan ni Gary ni Vanessa, iti sabong ken chocolate. Nasair tirik na ni Malu, iti naamuan na. Papagayam, denggen tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, agkuyog tan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wan, aday jay abroad. Nabayagan akaayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta.
Jak mamati nga iti dayta kinataer mo katawan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo, amang ano adamat ilimlamang mo nga asawam. Mailamang ayamat ka asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Itala nga ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adamang sagsagot kan kwa na iti opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar na iti manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko ng sama. Wan. Amang anusong batan ni ma'am dayjay, ta nagtaar. Uray na taer, no saan ako sunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Anda ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mata. Awan dakas na anak ko. Adakan iti husto nga edad. Saan ka di? Adda ka din? Kasla-kastan, Mama. Tingitingat pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno adda katakunay-nay mo itibiyag. Sige, tano makita ka na pud no ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, Mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye. Bye, Mama. Saan ana igagara? Ngam nangagkuti saritaan nyo, ma'am. Song batam ka din ti agdataton kan ka, ma'am? Anya ti makunam, Manang? Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napod mon samot ti agdatdaton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gary no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, Manang. Ngam ko namat ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gary, ma'am. Panagkita kat napod no kan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urean niya nga oras. Ikasar ka. Iti urean niya asimbaan akayat mo. Nalabas mat daytan. Mabalin ayamat ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti dardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanya. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes, kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gary, ma'am? Pag ko naamat, Manang. Pero mi ngamin aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, Manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Agurayak pa iti sumagmamano akan ito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na kata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, Iha. Ada ni mamam iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan ayat ko, Papa.
Iso nga agawid kayong dito Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan niyo. Saan mi atob nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, Papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, Papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga gawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamatlaangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaadan ta. Ta ditoy kat nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man. Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kanka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka di day nakapakaragsak ako nam. Di na kami paggagaran, ha? Ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayat-ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan na mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatag ni Gary. Awan ka iti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga at niya, Manong. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw. Itimpadamag mo. Kasta nga rin ti madlaw ko. Basol ko ka din, no? Gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawayaw. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka numot iso ni Gary. Gamsaan namat nga inaram ni Ma'am Malaw. Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya mo't ti panagkalay sa ayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko anak kak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Apay kumasintonado. May bestman ko na. Numabalin la ko mga ag-best man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't mabalin May salaeng. Angam, may mayat no ninong. Tasika ti pan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sika ti mang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkitkita kayo kadi ka ni Malu? Itinabiit? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Diyak na pa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan aw-awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kankwana? No, adabasit nga itad na. Alaklatan. Ngamsaan aka na yun. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta.
Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Wen, sir. Idi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kung ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damot tan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talakda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Wen, sir. Idi pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanda ipaagas di Amerika. Onyay, naragsak ka kadi, love? Unay-unay, love. Sapay ko matakanayon taan naragsak. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan apaswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay adidak inawis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan. Gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am. Mabalin mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isasangpot da? Anya nga iti naramid da iya na pananda? Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amo matan ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya ko matinagawis, mabalik nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos? Agin inayat kami. Kat kayat mi magtantag simpa. Wen gayam, sika ti alaak a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinabak ni Andrea ti anak na ani Vanessa, amay mayata, numakiasawan daytoy. Sinungbatan nga rod ni Vanessa ni Gary. Iti napan nag-date dagitoy iti may sa resort. Naamuan ni Malo, kat nasair man ang tiriknana. Gapo ta isagsaganan da Gary ken Vanessa ti panagkalaysada. Naibaga ni Vanessa ken ni Malo, nga isu ti ag-maid of honor. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Anya, nabiit kayo pa'y laang nga agayan ayat? Kalaysan adagos? Agin inayat kami ngamin, kat kayat mi magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya? Maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasi nga dan agayam ko. Panunutak pa'y. Ha?
Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakit saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga ada ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo, tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay Abanesa. Apay asika ti inayat ni Gary. Masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gary. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. Umanugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Adan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadak-alak ti ragsak na. Welcome iti mansion tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Malak! Pimintas kayo, madam! Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawan dak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir? Nasingpat nga main kada kami. Nasayat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag iti ninong awag mo. Manipod awanin dagiti dadakkel ko, gapo iti aksidente. Sikan, ti kanayon akad-kadwat. Isungor ngagsingsingpet ka, patsyem dagiti bagbaga, tasyakat nga ro tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangan. Wen, kita ma'am. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Abay nga ro asabali ti panagrimat ti matam, iti insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasardag iti doon. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidog. Didak tumabibig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagka. Apay nga tangaawan pa ni Malong, Mama. Mangrugin ti kasar. Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adamat jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugi ti kasar. Adan ti padi, Mama. Damat babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Paobserbarak man ti mapasamak. At ang napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Napanak ko sa apartment. Napanig dyan, sir. Siguro. Sana ba nagdamot? Ada na pasama ito ko na. Kasinsin na nga Uno. Ingagara na nga ta. Di naman siguro yung gagara. Wah, Normal ano, kasi dyan, ti aramidin na.
Salbag day ta akon rat. Ibagam ket din nga abnormal ti aking aramid. Ha, sika ti abnormal. Umanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo? Day tangarod ti saan ko ang maawatan. Awan ka lumo ti appointment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka ditim bagbagana? May papanitid at mga appointment na? At dalain bagana nga amangan ka no at dapasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. No, apay amadlaw ko akas na madanagang kaunay. Ha? Di mat nasinged nga gayem kayo. When, iso nga ro mas daawa, no apay asaan anak kaumay iti kasarta. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak kaumay. Saanan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asimang pa. Wanya, naragsak ka kadi iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko maadan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay kan bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray siyak awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sapay ko tamadaan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kaya't mo asawan? No awan anak? Awan ti ganan siya? Kaslakastan awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganan siya. Nay, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito itsyenda. Imbaunda ka makityenda iti iserbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amo no anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakit na. Sige, panawan ka may. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Di na magmukha di no apay asa na nakaumay. Dayta nga ro ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakay. Saan nga agsusuro ti bagbaga na? Kaslakas ta nga road, sir. Madlaw ko pa yan nagliday. Amang ano adamat parikot na. Kaslakas ta nga road, sir. Manulaangan nga aldaw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Jay Pilipinas. Amano agsubli mo tanda pa iji Amerika. Kunak man nusandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong Ijay. Nimat papa, kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay Ijay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si Kamat ti masabat ko, Eddie. Simangpet ka din dagiti amom. Ay, un ma'am. Nabiit da pa simangpet. Kasta ka di. Kat dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pay. Nakapanaw damutin, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa? Masagrap mo man
ti marikrik na ito alday. Ah, ma'am, adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kaya na. Anya ti kuna, ma'am, diyak maawatan. Ay kwa, awan. O sige, agdardarasa. Nay, pimanawan. Anya di indaya mudum na, sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalayaw, Ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, Ninong. Ay, aguri ka. Apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Ha? Apay ka no? Diyak man na mo. Amangan mo at dautang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon asidadan asin mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagat laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman. Pasyak ti agluto. Apay nga agbanog ka pa'y laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mo ta napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto. Tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayan na. Iso nga rod, adyak rimwar ita amanam. Ada tinalag kong agyan pailaan iti opisina. Sige nga roden. Bye, love. Sino detoy? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka di? Basta dyan. Nasakit unay ti pusok dari. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka di ti kadwa ama pa ni ti ospital? Ang mga nay niya di mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayan na karo dita. Bye. Ha? Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka, iti na kayong impis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, taginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngeguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunadangin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga ta ni Malo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo. Idinaamuan na nga agkalay Sanda Vanessa ken Gary. Imanugot mat daytoy nga agbalain a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat dakan kuana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi,
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-matan. Umay ka taginumtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oo, masapol ka di pa'y ngiguyod ka. Tapnadanggayan na nga uminom. Ha? Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin, ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din agbarbartek ka. Gaputarang bakak ti panagbaligi ti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diyak kami maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan akon. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad kayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka dito, Itoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kadwang ka dito ni Gary. Saan, Matt? Naggidan kami iti arimuan iti opisina. Takuna na nga agawid. Namawan pa'y naging gaita. Imbaga na pa'y amasapa sumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ni cellphone na. Itay pa'y ngamin adyak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga Rod, Ninong. Diyak amo di contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Ni malot yan mo ngayon mawag itay kan kwa na. Sa panagawid. At dalakit di iti ayan ni malo. And ready, bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umayan sa bali dito yung apartment ko. Sino nga day tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mata nakatrang ka? Saan ka diya nakatrang ka? Makita na nga gin-inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsurayo. Agpado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Nung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Bansa dino tinagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan itigas ito yung oras. Rabiin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo tayo nakmatan. Agyamanak ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka diti makunam. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawon. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Ngam itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudgudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kamalay. Maasyanak pa'y kidi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa.
Apay anaramid mo tikas jay ti asawam. Amok nga da sa bali amarekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo asawan. Pagrig po ng idad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turumso aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Angem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video tinaramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko na? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyang numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayag numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mi tayo iti telepono? Ni man Carmen. Kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ije mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen. Akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Pagbabawian na, nulukuan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna? Daggari kan Malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir? Sakbay nga agawaid? Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayad. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo ka de, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali a negosyo. Inakkitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay di na kinuray. Amangan ka nung ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkalagat at di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, ta di na ka nauray, sir. At dalang amin na panag. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne. Apay akas ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay di na inuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti bayad? Namawan ka? Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam kan ni Malo. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masiguradok anabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat ngarod nangan. Ngam siyak, mabisinak anagas asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban.
Kaduam ka di anapan iti napananan. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayo kani Mamalaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito apartment, lover boy. Oray sa anak na ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, tada ibagak. Importante ka di daytang ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Ngayon madlaw ko nasaktan. Makarik na kadimat iti sakit akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. No pa'y kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dati inaramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawan. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi paylada mo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintegan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak na. Di mo nitulot ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklatan ni Malo. Nga ure addan asawak. Kasta nagiti makuna kabit. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Ang amusan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Nay, anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngagpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Ah, maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak na naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Ang iso ti manglukluko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, no maalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anaoray ni Vanessa ni Gary. Isuan napandaken ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken Malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gapu takanayo nan amaladaw ni Gary iti panagawid na, imbaon ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakitan at launa yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam to, Manong. Intundumtang ti panawan.
Di mo pala pagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan amapunwanak manang. Ay, nasingpet ka unay, ma'am. Ay, no siyak laong ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawag mat no siyak. Manang. Ay, anya itayin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay. Mariribo ka nak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. Saan mo't apan nakiapa? No di kat karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapanpay iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, eh. Dahito iti video, ma'am. Nan, kita akman. Naging narakop na iti ruangan. Ulag agayam na iti amalo. Anya nga itati Aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribo ka na ak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukon da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumteng to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumteng to da ita, manong. Nay, ma'am. Nay, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti margriknak. Kanayo nakpay nga aglaladot. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kun daytoy kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Mala, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilawan ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot atao tay kunada at di na amo ti agunget. Jak pa'y nakita ang nagunget. Sabagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamit ang sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. No kuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam kadagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kidawag, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Adadang agladingit no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan ka nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon.
Maturog akpay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak di ka, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen, anak, mabit lang ay trabaho. Tag-green card holder ka mo. Uwan, Mama, itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umayak ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige, bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya taramida na ijay. Diyan mo, agsangsangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, tasaan ka mat amapan. Sa nakas Karina, sa anak mat a green card holder. Imbag ni Vanessa, green card holder. Nagnaad ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, di tama tinamuak. Numapan ijay, kukuha na amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapul nga road akanayon kang agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado kang agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat na kita ni Gary. Sana bali, taddan tumatan anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao asaan ang mangayat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatlaang timagungguna. Mano, itulod na ko ni airport. Nagbiit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, green card holder ak. Diferensyal ta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigudan anak na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabos mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasaad ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamat ang asta ti panagsaom? Nang runa, no dengdeng din ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo kanimalo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Saan ang maaramid ni Vanessa na ita? Binukudan na amin a kinasingpet. Saan kan nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid a kijay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Nga mapay ani Vanessa ting kalaysam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakit kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwa ta amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpet kan. Uwan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakade, tinangarakop kanya, Vanessa. Uwan, Papa.
Anya ka di ti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Managsakanak, tay may ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak dito'y? Kaya't ko nga ibagaken ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, ti pada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak remain, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kastarod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya ka dagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama di ta Pilipinas. Kasta ka de. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ako, unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibagamanang? Masorpresa kayong tulatan. Apay anagladaw ka si Mangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray dito'y. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day jay aninong yu kin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti iliw mo kankwana. Ay, makapasuron. Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsikan, kunam ka di amasirib ka. Ay na, agtep-tep pa laklaan, malo. Iso asumardeng kan asumanaw. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumangsangpot ni Gary di ta mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pakibagaman nga ron ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman ang iti video. Gamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Itapapagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Sino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na iti. Nga aramatan na iti masakbayan,
ti ebidensya a nabidjok. Nasaya at mo, tanakariing ni ma'am itipan na kailibay na. Apay a nailibay ako nam. Kasla na ilibay, tasaan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga ron ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsa ka na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Paawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam? Ganday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpatak iti Pilipinas. Aramidat ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taaddamat gayam mo a polis, amang tulong kan ka. Kaya't puti agsikog. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kaya't kumantimaadaan ti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon idi. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito Tamasuron ka? Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak matan adinamag ti resulta na. Ta sikamot ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin nabidyaw. Adda, naginagak da iti ruangan, sakbay nga imunag da. Insen mo ka di kan ni ma'am dayta. Wan a, masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't itinayjay a babae. Awan babain na. Napuskul ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Vanessa intun sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpet. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Vanessa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Inako na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Inakon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat dinak panawan ni Gary. Pagparangak nga ta, amasikuka. Dahita nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ang makapanunutak iti wagas. Tapno dinak isina ni Gary. Oh, sikamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasaya at matninong. Ngamad ako madamagag kan ka. Oh, anya ka dita jay. Amok nga mo nga da relasyon dagari kan mayo. Saan ka di? Ah? Maawatan ka mat di, no apay asaan mo nga imbaga kanya, ninong. Lading ita ka. Kanayon matabagbagak ngam di nakmat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari tayo ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan anigari. Agsipod tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas? Mabayagan akon, no urayak pa'y dayta mama. Kasanon tinegosyo ijay. Sa bagay, duma jay si kaabis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kat di dagiti dinatukak. Ngam may mayat mo't laang na daak ijay. Wan madkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am.
Nakaawag ka mat. Umay naksabatan iti airport inton bigat manong. Alas 10 adumanon dito airport ti aeroplano apag lugana. Nay, sumangpot ka mat gaya man. Wan manong, ngamkid daw ka sa inyo nga ibagbaga iti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat ti matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga ramidon daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy, tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay a tao, saan ama didigra? Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, Mama. Taim pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid da. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton a makapaglibak? Kaslaak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim muna kasimbangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodon dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amumatan ti kasasaad ko. Well, maawatak, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbaetan mi. Ay, at dapay kid di atap ko. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dang iti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Ha? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, nga mandakalata iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadendennam. Nagganas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man tin saan. Tano naglabsing ka, agpada nga ada katukad na adusa. Ne, sikamot gaya. Kanya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawa kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Narami ti asawa makan ka dita. Wan, kanasaktanak itinadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumayin sugat na ka, pati nakaayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y matngarod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyamanak manangkan ka. Awan na nyaman na. Pagradbangan mi na ito eh. Kaya sabay ko ma, tamadanon mi ida itim bagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Adwa, pusasan nyo ida. Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa? Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas na aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayam ko.
Isikat no presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sadlaga may maysa. Anya dayto eh. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka diti resulta ti amin? Adala rin si presinto. Mabalin mo, ti umayin bigat. Agyaman na. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan at dapay dagiti ladawan analami ti apartment. Agyaman akmanan. Dakkel dayto ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyaman kada kayo. Iti kasjay ang kinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simangpat gayaman. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti polis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Saan mo aputot dayjay? Ang mga nun naala na iti Amerika. Sakbayan na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang? Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Ah. Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Kapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko ma, Vanessa. Pangaasim, di nakipabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo ang maliklikan ti dusan? Anya? Kat si kamat lalaki. Tapno na anayon ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo anapauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.